danas ne proleta. Pazi. Hallo, guten Tag. Oh, Bujrum. Wie geht's? Geht's. Ich bin Jonas aus Deutschland. Ah, Jonas iz Njemačke. Suljo, Bosnija. Ich Mujo. Hercegovina. Ja. Treba. Ja, Dobro. tražim moj Großvater. Gross. Ja. Dedo. A, dedo. Dedo. Ne stanuje dedo ovdje. Moj dedo u drugi rat živio, umro. Tu. A živio Pa ja, drugi, a normalno. umro. Pa ja, davno bi. A šta treba? Ja dam Geld. Geld? Geld, ja dam Geld. 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 Pare. Ja. Geld, pare. Koliko? Da nađe mesar. Ja, dedo mu je mesar bio i traži dedne pare. Da vidim ja samo šta treba. A, mezar. Mezar. Traži mezar. Ja. Dedin mezar. Dedin. A geld? Koliko? 5000. Kaže puno geld. Ih, znam. Weißt? Ih, znam. Suljo, ne Vajs. Suljo zna. Ja. Gdje? Dedo. Dedo Mezar. Weißt? Ja, znam. Danke. A, ništa. Hajde, da pokaže. Ja? Nego resti meni koliko se kreću kurbani u Njemačkoj. Was? Kurban. Dedo, Hans, ja, sve je tu. Pare, ja. Danke. Hajde. Danke. Hajde. Čus. Što bolam prodade Rahmetli Amiću? Čuj što? Onako je cijeli život govorio da mi se samo dokopat Njemačka. Eto mi Njemačka. Da je meni u Dajđincu spazavča prodat.